Hitip na mahakapor bagi Israel kilay maraw nagari Egypt. Utray ubaw beli ulay lami gi Israel ha ulum Sinai. Te gi Israel kilay yasyong dara siya po uta ulum Sinai. But utray ubaw beli ulakot ya Moses. Ba unwan hajrong uta ulum banyi kendu bat u. Te ladapin pule haka kitab Exodus lanang gabalay po arga dekot kabaningkong. Kaktin jong utray ubaw beli gaong. Te haba uta upay lang ulay ibaw Moses utut banwan herna uta ulum. Uta upay lang ulay lumlang hawa arun. Bat ulaong hau. To yang to tau beli yangi balik siya syua jongi. Naba uneo Moses uta ubrew ubalaw lam artet yengi nagari Egypt ngimtip syu laja ayu ya u. Ki Israel habaki ihibaw Moses uslam banwan herna ulum Sinai. Te gilakwa hi bantaw ya ublay da umasiksiar. Piro pitaw hi na ya ublay da umasiksiar. Lada utray ubaw ublay uslam banjubab ya gajing duay gajung pi. Pilik syanya no pat yagi way giblay na loro Jisu. Ne pisyanya yagi bro kita gide gi masiksiar. Cek bahaya lade pidon masiksiar ayu pan prano ya ka. Namaro Moses undaw lahirno na utaw ulum Sinai ula pan prano ya utaw umasiksiar. Ay ba mapiro pin pan pra ya utaw umasiksiar. Pinsanya ya utray ubaw blay bat yai sya yai ab namar utray ubaw blay unsa jubab ya gajing duay gajung pi lada pi sungutanat ya gani video sungu like, share and subscribe.